Mugwatogeni kirinteto chetu twerida ithatu iri tariki 30 mweri jwa kenda mwakani jwa 2024 amana nteto iria nkureterete ni tukagukinyiria uge bwa DP Gachagua kirigikaro na ndiki bante twegoro onde rwarero kumweberia gitene rwirigiritwe mbunge ntuku ya rujo abiashara bamira Nairobi kurita mukana kiria bunge bamiro baria bakagwata mbaru rwaria rwa kweberia DP Gachagua. Ananti wantu ne ateke nyuma ya nyomba yao kuthirwa ni mwanki ntere chegembe. Akaribambe ugotetani wongere kubwa nchobi ndege onde athinjiri bamiro bareganite na endekithia ria rwariro kwerekania makanisa. Mwonanirio twa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Ana batano banje mwena baria ni Anantigwa kumantura ya Omega Gembe Central baria Antone ateke nyuma ya mwanki kwithia nyomba yao batumbe kuonokia kinyambi iromba ria ana baba nande nekire endi wega kubatethia na intobia gitumi birio bia kuria na ngucha gwikira na Kinya kumba gutetheriwa gucoka cukuru Dennis Mugendi na riungite njaeje na gututhuranira ripoti iji. Mbita pole kwa tuibati kuraye kieba igi kinene kyujurite anaba moto tigi ngogi na wanja tulene Omega Gipkone Gembe Central bone nyuma ya mwanki woka na kwithia nyomba na kubatiga batigantu teirio teya gwikira tekimamo batigi batemuthigi na utorene musietu irari tureketie kona unto bukarekete bwa mwanki yo ethia nyumba yetu nerayere kana kanini ke nyumba na rĩrĩa gekona monki kaucia rwero katura kahiuambu motori omwe nario akinya na babamberia kuambu iria antu beire motori omwe atethanie na roe monki uyo yomba korwa lakini yotaore yunte into biambere kuria nyumba. Nilikuwa nimetoka shule nilikuwa nakula chakula nikaona moto iko inawaka. Miriam Kinya ali mwana wa mbere ariuga aciari bakwire baramutigana nyomba iji akimenyeraga ana bangi banini untu bwatumire Kinya harare muigwita nambe na kithomo kenda abacererie gya kuria na gwikira na bona ndibo batungite indingo inene untu iromba ni kire antu bawendi bubwega babatetherie ende batu atotito tena bia kuria musie yo tena mami tena baba na oni ni support yo nyumba ende nkoromba bonde ore na wendi boboya twaromba atutethie nikenda na baba kaomba kuthoma tukona kiomba kuona kintu gya kuria na tukona antu akumama. Tunaomba usaidizi kwa wana tu tuena thina sana ntukia kona nyumba barari ni wao nikuo irari store ni irari nyumba ya kumama na ni arabia korabio moro ino na aria muritingwe mkaine ta kuswa biashara kurimia nau akona bya kula na kareta bya kula nyumba ko lakini tukira accident ira mwanki ni raithirie bya kula bionde na baba tena kimamo na baba tena bya kula kuria na baba tena nyangucia wikira ngiburikana cia mutoro tetha cia kanankia ni mwathani Murungu wa yerandu na mwathani Murungu wa muria. Dennis Mugendi, Weru TV, ntulene Omega Gipkona, wandini athirujine, Gembe Central, County ya Meru. Muswada jwa kweberia Rigathi Gachagua gitene kia munini wa rais ne jwirigiri gukinyithwa methene ya speaker Jumanne ya rujo kuringana na nguto mwankira na ande abunge nkurukia 300 ne bakwirika gwikira kirore kuretwa kwa rwaria ruru ntuku ya narwa koti rungu rwa mugambithania Bahati mwamuye ne berete kurigiria kuretwa kwa muswada jojo iromba rira riraikitwe ni Cleophas Malala. Boniface Mongera ari na ripoti iji. Na jo mathaja makaya kijatigere musono jo kweberegitine muni wa rais Rigathi Gachagua suri kirombere bunge nene
Ithambire tuithio kono nya gwita rugone gutukali gukumenyekana bobwega mubunge oroko kethre na jukana na gichonko muva ende kumania nunkanunkira cheto shitumenyithitie kunombikio bonene mubunge kumaro tula Kilifi no doen by kana munini speaker Boshole no kethre na ju nkoroki abunge 300 iberikine kwethre bayikira kirore nteto iji na kwethre bagitikaniria ju ende amuba mwa kumakia makia wepa na kiamakia DP kira ketho gitongere tuni jino amalo iparagene nteto iji Chacha bicho kijamwe jama itizira muni wa rais Rigathi Gachagua rekeri na jara twene Korea kambulite siri chethirikari kire mwinge arabonge karegete koroni ngwatani onoro umwe gukurukira miari ewe kugathirikari ne shares bonge imaiteja ungurumania ara nkorokejo ugukwirikana na bangani ndukimbe kana jenzi kwithira bakithia maandamano jao tariki 25 cia mwezi wa 3 mwaka jotore kulingana na watolibo gishuji katiba ya Kenya igana leo 45 mwanka igana leo 50 ikathulito bobwega kena musono jumba kutujugita na mbere na joitikirike speaker bunge nene no mwanka mungana jwa bunge igana leo 17 kana dhan bedro bayikira kirore arake na jumba kutujugina nkendo wenge nkorokia bunge 133 babatere kuturo beringa kura shakumubire gitene ogokeja kwa musono jo kedro bikuruka kire bunge nene jo kedro bitagara kire bunge senate mwene musonda kana muva akedro akithingata jo na kwedro agita kwerezera bunge senate eitha kire garo yonde kana plenary kana kamite ya mwanya seneta 11 neke munio rais abatere kwedro akebera obisine ogokeja kwa mukondo jo kedro jo gitero jo kamite ya mwanya bakedro bagiandika ripoti yabo mugwata maitina bamirete kire bunge senate are batere kwedro kiringiro kura isineta 45 eitha na kuba keja kwa batimu gwata maiti ante twikethro kithiriro au na rigijendere kwa munini wa rais kenge na kewatho munini wa rais nethro ikinyithia mbere kamiti we mwanya kana kire bunge senate yonde witetera kana atuma mawakiri bawe na gukeja kwa musona jo kethro jekurwa kire bunge sho ijire munini wa rais Rigathi Gachagua hena ki kewatho kwethro akiugenga kotini na kona irigeria ethro mitaratara etithro ithingatiri bobwega hamna kungaro kwejenge abungi barakwethro bimugwata mbaru parabatu kijira 30 ibogite bakethro berwa na gutigira ntatu kwethro ikurukana nke reporter Ntosharo TV kumanje karone bya bunge kengina ngine kineke mushini Nairobi mbeta Boniface Mungera Ntukwe goro munini wa rais Rigathi Gachagua ni arari na kagita gake gakwaraniria na kariba Mount Kenya kirirwaria rwa mwanya na ndikiba nteto kuma rutere ruru amwe na mantu jara Gachagua aringithitie kirirwaria ruru ni amwe na guchiebania na maandamano ja jenzi akiwa guti musiasa wa jabangite na atariritie ndugu yawe na rais Ruto na kuga gukeja kwethirwa rwarero kumwebereria gitene rugakinyithwa mbunge ne kuga rais Ruto akethirwa na njara kirimantu jaja augite mutharaba juria aikithitwe kwirwa ni mutongereria wa kugaukania Kenya ni urethiritwe agechumia mono gutigira kirimara nigiukenera matunda ja thirikari. Hii maneno ya impeachment nafikiri tumeongea sana. Mimi sijui kama tuko na namba za matuna bunge watapiga kura. Akiaria na ndikiba nteto banyomba tia nteto rutererwa Mount Kenya East munini wa rais Rigathi Gachagua ni ataririte mantu mwanya jaraja kuoneka jamuringithitie onde kuri na rwarero akumwendekithia au maruka gitene ki okairero kuga tigatikawe na rais Ruto rukioneka kwara makinya nkuruki. Mimi sijui president shida yake na mimi ni gani, lakini mimi najua watu wengi sana karibu na yeye hawataki mambo yangu kwa sababu ya kusema ukweli. Ile kazi nimepewa ya kahawa mimi nafanya, ya majani chai mimi nafanya, kupigana na pombe mimi nafanya, lakini kuniambia nikatetee mambo ya ndani hapana, siwezi. Kama kufukuzwa kwa sababu ya hiyo niko tayari. Kumania na nteto iria ambitwe na chechege maandamano ja jenzi Rigathi na ugite ni muthuro jwa akenya ijuju aretire maandamano ja na obisi yawe netige guchirwa maiti ati na jona gotena kinyokuji ya jenzi. Hakuna mtu ajui pahali ilitoka kwa sababu ya finance bill. Hizi demonstration ilikuwa katika 35 counties in Kenya, na ni mambo ilijitokeza kwa sababu ya hasira ya wananchi. Hata nyinyi mnaishi hapa na wananchi mnajua ni kitu ilikuwa spontaneous. Nilisema Mombasa iko shida somewhere because sasa president amesema ni Ford Foundation, juzi ameenda kutembelea Ford Foundation. Sasa what are we saying as a country? Rais wa Jamhuri ya Kenya amecondemn Ford Foundation ndio ilitoa pesa ya kuleta maandamano Kenya, ndio huyu wako Washington ameenda kuwatembelea. Sasa what are we saying?
Unajua sasa ukijiuliza tuko wapi? Bora wanasema ni Uhuru Kenyatta, bora wanasema ni Rigathi Gachagua, bora wanasema ni nchi jirani, which is which? Na ndio nilisema iko shida. Kire rwari rwa kumwebereria gitene na ugite bobo tikarika nonga Rais Ruto wewengwa agekira kirore kya gwitikiria na akauga jotibati gweta na mbere jotikarika kinyanini. Rais akiithinisha ningatuliwe kutoka kazini, na yeye aliahidi wa Kenya naibu wake hatateswa, hataingiliwa. Hata walipokosana na Uhuru Kenyatta, Uhuru hakumfukuza kwa serikali, aliwacha akae. Akienda ithinisha ati mimi nifukuzwe kwa serikali, itakuwa ngumu sana kwa Wakenya kumwamini tena. Hata hapa kwanza hapa kwa mlima, hata watu wanasema tayari, anasema akifanya hii hakuna kitu atasema hapa mtu amwamini, because alisema mchana kila mtu akiona, akasema mimi nitaketi vizuri na naibu wangu, nitamtunza, sitakubali atukanwe, sitakubali aangaishwe vile nimehangaishwa, atakuwa na kazi ya kutosha. Hiyo tayari imefanyika, bila teswa na hangaishwa imefanyika. Hiyo hapo hiyo uaminifu imeenda chini. Na ugite akeja kweberwa akariba Kirimara batethura bari na wetikio na Rais Ruto kairi. Sasa akiidhinisha ati watu waende waningatue kwa kazi, sasa yeye kuaminika tena, hata akienda kanisani, hata akija hapa Meru, hata akienda Embu, hakuna mtu atamwamini tena. Ile yote atajaribu kusema watu watakuwa na shida naye, because yeye mwenyewe ndiye alisema tutaketi namna hii, tutaketi namna hii, tutaketi namna hii. Tena watu pia, unajua watu wanaangalia vile mimi nilimsaidia, vile nilikuwa na shida mingi nikikufa na yeye, ile kazi nilimfanyia, vile nilizunguka kila pahali nikimtetea, nikimfanyia kampeni zaidi ya miaka 4. Akiongera we atije thina yawe na Rais Ruto inayumite endewe ni mwaria uma. Mimi ninatafutiwa makosa, lakini ile iko ni kwamba kuna watu ambaye hawapendi mimi kwa sababu ya kuongea ukweli. Unajua mimi ni mtu ya kuongea ukweli. Mambo ya finance bill, mimi nitoa maoni yangu. Sema vile mimi naona namna hii hapa iko shida. Wengine hawezi furahia. Mambo ya kubomolea watu, mimi nasema maoni yangu ni hii. Sisi tuliahidi watu ya Kenya, hatutabomolea watu bila kuwapatia fidia ama kupanga pahali wataenda. Sasa mnasema tuwabomolee na ile ahadi tulipatia wa Kenya. Watu wengi wako shida na mimi sana kwa hiyo. Lakini mimi unajua mimi ni Mkristo, na mimi vile nililelewa na wazazi wangu walinifundisha mambo ya ukweli. Nkurukinorite atongeria bonthe bagwatanire kuritira Kenya ngugi na inyirite rutere rwa Kirimara rutibati kwathuranwa kinyanini. Naona hatari mbele, sababu hizo siku unataja nilikuweko. Mimi nilikuwa kwa serikali ya Moi, na ile maneno ninaona ni ile ilikuweko wakati ya serikali ya Moi ya kugawanya mlima. Tukiangukia hiyo mtego, serikali mtakuwa mkionea kwa view sasa, kwa sababu tutaingia kwa hiyo mtego tena. Na unajua tangu 1997 tukaanguka mara ya pili, 2002 tukaerevuka, hatujawahi gawanyika. Na ndio 2002 tukaigiza Mwai Kibaki, 2007 tukarudisha Mwai Kibaki, 2013 tukaigiza Uhuru Kenyatta, 2017 tukaigiza Uhuru Kenyatta, 2022 tukishikana tukapiga 87%. Kura za Mlima Kenya zikaingiza William Ruto na Rigathi Gachagua, tuko ndani ya serikali nikiwa deputy president. Tukikubali kuingia kwa hiyo mtego, tugawanywe, tudanganywe, ati nyinyi ni east, nyinyi ni west, ati nyinyi mtembee pande yenu na nyinyi mtembee pande yenu, tutarudi pahali tulikuwa wakati ya Moi. Na hivyo mimi nataka kuambia watu wetu ya kwamba umoja ni nguvu. Na kinyatongeria bange bagera umenyeria rwa kuthikira akari. Kama watu ya Raila watatumika kutufukuza, but from my reading it will not augur well for him kwa hii kiti anapigania Afrika, because yeye anataka kuwa chairman ya African Union Commission, kuleta Afrika pamoja. So kama watu yake ambayo wanamsikisa sana watatumika kukoroga nyumbani kwao pahali yametoka, credentials yake kwa Afrika itakuwa affected to a large extent. Martin sasa
Abiashara bamera kaunti ya Nairobi ni baritete mukana kere abunge bameru baria bakagwata mbaruru aria rokweberia Gachagua gitene bakiro baibange kinya kumarukia gitene Rais Ruto baduga abunge babatere kurumira mantu jaria jari na gitumi kere muringi kura jari ogutigira ukaria na gukinyaniria mawirane jange jaria bekire akari. Anthony Kathenya ari na ripoti tariria. Tagita kala muswada kwa bobisini kwa muninu wa Rais Rigathi Gachagua ukwelegelo ukinywa bungeni na mbea bunge balabekirite saini muswada uju ikirikanaga kwithurwa zaidi ya 300. That there currently exists no bar against the decision. Ndia bamera mujwa Nairobi liu ni banenkanite mukana kire abunge ba kaunti ya Meru na ile thrakanithi atekethiro bakagwata mbaru muswada uju bebangani kwebera ite biao wone kinya kithurano kia mwaka 2027 na MP beto bankobera baria bakemenya atire 2027 ne yete tokona ketho abo kaira kura kwe Ruto abo dure kane go geya ka ne ground bo geya bo trombe kura yondo eto kuibwa bo thoku sana tukiona mwana wetu akenyarira wa akithokanga bua uwa kuthogwa ura Ruto wa bwethairua wa uru na kubwethairia tayari onto bou eboko bwetheria Gachagua uru atathwania wimbichwe lakini thai ko kwenda kwengethia Gachagua urengethia Gachagua ni bibi akwarite batu twe Mount Kenya tusange tukurie na MP babu atobwetere mubiro kona 2027 kwanga amemba bonde ba MP bonde ba Meru no kinyabo kethia no peo angwere bwende kinyaba mporo ba una ubange MP batu kwa batu era atire batu to bwethetie bona lakini ku watu anga ibo tu mwimpichira Ruto na Gachagua na nonsense babu batu tere ita ka tere ita iba tuwere maendeleo ya batu bwetheretie instant otura kabetete ku mwimpichi Gachagua batu tutakwenda ma MP yeto baria kuhusu manto ya Gachagua kwaria manto ya Gachagua sasa hii utaje kwaria manto ya impeachment ya Gachagua batu torenda kumenya ni ata batu bwetheretie mbere nonto manto ku impeach Gachagua ataina maana ke batu uri impeach Gachagua nya torare nimbio kona ndia baba bamera bakiongagira kuwa kethirwa bunge baba bakaebia munini wa Rais Rigathi Gachagua gitini kiae bambile kwibangania kuthondeka muswada ungi wa kwebia Rais William Ruto onawe gitini kiae Gachagua wogeta ogeba kwe mundu abwiri kwimbishwa sana bahindu wane Ruto no abwiri kwe bakimbisha wa bahi yondo Ruto na tokaserie bendera ma MP barabetete kwimpichi Gachagua mwimpichi lakini bo mekinya munene oge no bwa mwimpichi no ntu twabaringire kura bo bele tutaringire omwe twaringire bawatene bo beli bo twekire batu turando bawindi baro kulinga na ndia baba bamera mujwa Nairobi itagala kwebwa kwa Gachagua tha inolete na bata kwao ende kila kina bata nikothiro kwa mbabanye mujiandethi antere jaigembe ngugila bakuga waziri wa ikalia Profesa Kithure Kindiki abatele kwithirwa kiruta kuhingwa kwa mawere na mathirikari Kenya Kwanza ilo wakibwa barabara mathibitari unenkaniri bwanda wa thibitari nino amuna mathina mangi maingi mala makwenyeri ya Kenya ndia baba bamera bakigweta mathina mangi takula wantu na gutekwa ta mathina mala thirikari Rais William Ruto ibatele kwithirwa ikilaithire thaino leu bakiuragia bunge kwerekithia mainya mao kire mathina mama ya kibage oratu kumairega bikibiki na barabara cia wetu Meru buribo barabara njaru ebwethe twithirigare we Meru barabara njaru Meru emo bagua kwi barabara njaru Meru buribo sibitare njaru Meru kinya matanete utire janda otire ogologa ero Meru mia ore da onya dona lakini ndio watu kwenda tulitorangwe batu bito kwenda tukuibo maendeleo tuendelee kwenda jonto thai tutakuona nyambia ciocokia na cukuru no ntobo ngweko thoka Ruto tuyumbacha na araudurani cionthe Kenya no kabuitage ito anga kuimpichi Gachagua Gachagua kuiyethia ng'ombe ruterero ntonyere ni Gachagua tumeta antu babonde tugweba kwatwa bakaingilwa mweri batalogua na seria kiwa antu baigwa kotini nyuma ntuko 20 njume matha 24 kuma muji munene Nairobi Beta Anthony Rangi
wa Kathenya. Heta nambere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma kagita kati kuraja na nteto nkuruki. Antuarume Bukaigwa mumakika iri no ntwaje kuri na ntumiri enjega gwe uthiriri ninya shaki urume na watu onye mundene okarema kithimi kimwe wakiukanoga na ugu kuri majeka wenga ingi ukathire na mpwe watiga munyanya waku akithangikaga na nde kuri no tethio Special 14 nenda wa iri ogutumira kwa kahinda ga ntuku 14 na thinewe kathira buru Special 14 nenda wa omba gutumira kinyo kinyunyaga ndawa ingi na gutiogo watikinya buriku na iri na inya ya kurigita mirimo ingi ya UTI discharge na mirimo ingi ya kugwatithanwa kimwiri Special 14 yumaga shiringi 3,000 aki omenyunyaga kwa kahinda ga ntuku 14 na no uretro gontu kunthe onaria uri nthigurune ndawa iji no mione Nairobi OTC arengari shamuranga ikamatagira antu nyombene ya Generation Plaza Than Floor room number 4 umigura ringa thimukire 0721 979 914 na noyo kinya namba ya M-Pesa ngashokerio kairi 0721 979 914 Special 14 ijito gushoka nirianja. Start your life here. It's not enough for me. It's just not enough. You don't know what they do to girls like you. I think he's having an affair. Cindy. That's her name. Sorry, who is your father? That's another Bell. I'd had another family. Another wife. Togeni kiri nteto chietu ngichokera na chionkuruki kiri kiatho kimwe ntere chaimenti aria kira gitongeretwe ni Dr. Shadrack Mweti mubunge wa Korotwa Dorothy Muthoni na MC wa Mitungu Evans Mawira ni batirimene kiri mambura ja kuruguria kithima kia gitara bunge boba eri ni bainyirite obatu bwa kwambiriria thiri Kenya MP Muthoni akiuga atiomba kuga kauma kethira kuri na muswada jo kweberia DP Gachagua gitine no kamenya ntuko ya rojo wona baikinya mbungene motuikare no karimambure neja katumenyithie cio kagitene gakaruku gatigatika mutongeri wa mugongo na munini wa ironenia kwara maura kugukia na nandi kwithirite kuri na rwaria rwegie kweberia obisi na DP Gachagua na MC wa Mitungu Evans Mawira Karia na mubunge wa Korotwa Dorothy Muthoni bariugo mutongeri ondoro thuri na kura na ewe kanyaka wega kurita ngugi bakiuga mukari no gategora gachokia kairi kiri kithurano twitite aria mubunge Muthoni athirite akiuga gituma kira ikuringwa ati no kau ariuga gutiro kigatethia mukari wa kawithire thaiji tongeria bonthe banenkerwe support mutongeria bonthe uri ringirwe kura ntariki 9 mweri wa 8 2022
twaringire kura itanta na tukabanga gutonya siasa na thai nyuma ya miaka 2 gutigi ntu tukona nuntu twatura mbio siasa ene so batu turiuga muntu wonde na nengerwe kanya rite mbio ngugi nandi mheshimiwa Shandra kite kumenya ora banga lakini manto jaja kuimpichi antu neona ja kirundukira gwathirwe thiguru yonde na MCS ba beto bamiru nonto tukuma impeachment yenge ya gavana Kawire turari kwina gavana ongenderonere igwa na ara viga kwina wange ndoni nyawe bakuimpichwa na na bote kuinyaka chagwa no getata na kuimpichwa lakini ninki ura gwande mawira maoni jakwa imuntu wonde na nenkerwe kanya kamyanka ita era murungu akunigite ata akunenkerete babu bore wananchi ukajukia kanya nyuma ya miaka 5 bo makembio kigerio nontu babu bwina kura ibo bokauga mawira nendere mwiti nendere dorothi nendere na bangi na ora bokona ati kububwira bokauga nagite ata na pumzike so in my opinion na wisdom ngiromba muntu onde nayo space ya kurita ngugi no ngugere nyakawira nawe kanya reke mianke wengana gituma kia no ukaambi kiu giteteithia mwananchi kinya nini. Mubunge wa South-Imenti Daktari Shadrack Mweti na gwatanite na mubunge Muthoni Kirikuria tongeria ba mongo jwa Kenya kwithira thaiji bakiunjia thiri na ngwataniro gati kao kenda bakaguna mukari wa kawithire thiri tukumirombera muno ndene Kenya niuntu thiri igintu kimwe ki gatuma batu twithatu na maendeleo twiromba antu bonthe aturi na antu ba Kenya bonthe kwa njumura kira turombe thiri ndene ya nthi yetu iturombe thiri na ngwataniro kiri atongeria bonthe nontu wananchi baba na arua rira twaraniria bo batwira bo kira bakwenda ni maendeleo na turi kuria mubunge Muthoni kethero yukethira kuri na rwariro kweberia DP Gachagua obisine mubunge uju atuchokerio jo tutugetera kuona onda paper ruju tuona onda paper iro tukamenya imbi tukandiscuss ruju ni migambo ere atongeria babaritete kagitene karea bakugwatanite na mubunge Mweti kiri kuruguria mbao ya gitara ntere cha mitungu. This has been my dream. Kiroto giakwa ruji rwithiro rukinyite iria gitara bugembo uiji igatangugene muno gutethia antu ba area hizi ya gitara kiri kweja na ruji rwa kunyua na kiri urimi mamitungu gicigo mbunge kia South-Imenti nkiripotera tito cia weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare onde mutaratara jo mwero jwa shift jo eregeri kwambiria ntuko ya rojo wakili Mugambi Manyara ugete mubango jojo jotireti kenda kuguna mukenya ende nenjira ya kuyambecha cha mwingi au ugete sibitari chiri na thina nyingi rio wagibwa mathaga ja gitumi dawa na kinyama ndagitari na mantuja tajau ni jo thirikari yabati gutegera ni antu akuthangarania NHIF augite kuri na ugwati bwa mbecha kura ni untu thirikari irinenkanira kiri kambuni etina umenyo bilioni 100 gwetithia na mbere shifije Muthumuriuki na chotariria kwambira muthenya ruju thirikari nirigiri kwithwekera makuma kimbango jwa NHIF kuta KSHIF mubango jwa thirikari ugitarandi ndio kwagira nguruki kemanto jwa yurigitani aramutaka bagita cibitari atirembe tekinya iriku amna bubu wakire Mugambi Manyara na shumiritie akiwa mubango jojo tutikubwira ntigurwe Kenya wrong in the sense that ututwingwa tuli a Kenya tuti tayari noti facilities twikirite chia kwa Kenyan services ira pakwenda kwewa i social health insurance fund. For example, mweri jojo Oktoba Kenyans bakambira kugitwa mbecha na tembe chinkai kiri muntu urambira wakagitwa ngiri 25 ngiri 28 na agwata ngiri 500 murumi agitwa ngiri 28 mwana wombere agitwa ngiri 5 mwana onge agitwa ngiri 3 mwana onge agitwa ngiri 2 intoto bakagitwa ngiri 70 mweri jojo ndienda kuria umwe wa wakeja kwajwa
isibitali kuomba gwita ona services iuchia social health insurance fund nontu gutiomba kujukia mbesha arafu bwirantu bwetera mwanka 2026 kana 2028 kenda bona services kama mtu akajwa runene ina emba gwita ninko bajairi awgeto de sibitali ndene Kenya ile ntobira bikwendekana bekurigita ndo mirimo ere onde baketha bajetwe ewe kuhakikisha wagitwa mbecha narua rojo ukajwa geta sibitali na intobibira uleta sibitali ya ndawa kana mandaktari kana kinya medical equipment ire ubirite kuthiro na cho test ati nire jiro tuko nontu nora gitwe mbecha na ire yo no geta ukona ndawa no gatweka treated na sibitali u i first class nontu tubirite kwa tu first class jaura umba gweta America ukethia sibitali na kila kitu ina nawo kuona ntu bubu karikite Kenya kinyimberu ga sibitali kariku kamwe just one karaga chenchiti ugeta kinya to kethira antu aba mami na ungitone bangi bakire ja winkunkuni equipment shondi cha chokirwe stoi cha thukire daktari hapa kugoma na sisi hapa kugoma uti facilities hiyo yet tuambirite kugita antu mbecha October na tutina capacity kuba services omwiri na thirikari Kenya ni mbecha nyingi muno baketha bakigita ntu na kwina umbani bubonene muno utimathithia ketho yakionekana government ketho collector 7 billion every month which is about 8 billion every year ito tafadhali ankwenda kwira thirikari yetere mwankale ketho tayari ya offer services ya mberete equipment irete daktari yake sibitali njega yake kicha facilities iro chonde mbere ya mbere kuita ntu mbecha nontu na ndipo ligita ntu 7 billion na kinya gutikyo gute mechanisms budite kana gute mikakati gute mitaratarero ya kubatri akiwa ntu thirikari ngithithia kithito china mbango jojo na joitite bwega na gutwa company nyingi cha kindiguru irike mbango jojo gutina thina no kuona mbecha ici agitwa orindi bambirite kwejana wagitwo kerwa weyukia umaninji muntu rogorwa maninji ate kinya kan dispensary inde na kunengero 100 billion tender how so ndi wanyamu ne runge kwa mwangalia thirikari kadwe tayari na ya watuke egutweka successful ninenkerwe company ina international reputation ya kurani scheme jeu na iro nyingi around the world lakini tegweta guchwanto lokwaja anto patina kinya pio box number atiba kunenkerwa 100 billion chia Kenyans mtu ora by the way mbeche utachiawe akanenkerwa na rojo resaina nenkera mugambi manyara 50 million nenkera ora onge 25 million within no time utembe chirio ule is just a rubber stamp mtu wekiria utu na kasegini chakawe na muthire nandi ariga mbango jojo chomba kutajokire maburu nonto baba ndagitari ora mishara ko twaishererwa kurani no kuonekana kiandiko ba thirikari nene ndigo muchara jwa ruto juchereti kana yo gashagwa kana yo MP kana senator lakini mishara ya county government employees mieri thatu muntu atiri na ingiro nyomba mwana nengiro chukuru kinyaka aju atije na arageta that is what is happening ko tafadhali katobwirite ku treat anto equally na fairly kwa tuge mishara gucherwa ni tijere everywhere kinye president cherewe na deputy president na MPs ni hata gutweka na yalimu hata mishara ya county government employees yakine guchererwa Muthuri Muriuki Oro TV mutiro kangangi Mubunge wa Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene nekirite ngwataniro ya athinjiri ba Chuka wira nebwa kwaraniria na Rais Ruto kenda akania Senator Danson Mungatana kwendekithia rwaria rwa kuthimira miruke makanisa athinjiri baba nibatariritie kureka kung'anirwa ni bimo bya ichunche kiri watho bobo RMC kithinji Savea augite watho bwa kwerekania makanisa Robert kuthondekwa ni antu bakanisa Samagaishimani agotumenyithia.
ikigongwanani ya kurikiria kigomano kya ngwataniro ya urumwe bwa makanicha mantere chechuka kira kiruthitwe wantugo inya kenini kya DC muchi wa chuka ara atungatiri baba batongeretwe imukaririgiti wago Bishop Josephat Murioki bameneretie yendekithiara watho brabo kwirigirwa kwarirwe ndeni ya Senate bogutanganira na makanicha kuringana na atungatiri baba yendekithiarire riri kuregana na gutumiria twana tatigana rutha rwa muchiari nkurukire kiendekithagia makanicha mareage ugoti amwe na manto mange nkutho mara ura akagwatikana atamaingitie akathaika wako miaka 5 kana arie baini ya chiringi milioni 10 kana manto mama mari mairi riumanitie na anto barabara kiutha tena rutheto rwa Murungu. Hii ni mbinu ya watu wa LGBTQ kwa sababu walianza kupuzi wakisema ya kwamba CRA itolewe, mambo ya imani itolewe. Sasa hapo ndio wanalenga, na kama Mungatana ni mmoja wao sisi hatujui, lakini tunatumana kwake kutoka hapa Chuka tukisema aambiwe aje tumfundize mambo ya imani. Huwezi tungia watu sheria ambao hujui. Kuringana na Bishop Dr. Isaac Wawire ura ari mutongeria wa kanisa cia Word of Faith Kenya na uranwe aigitwe ari mutumiria munene kigomanoni giki watho bobo buretetwe nyuma ya kira akuga ithirikari kuremwa ikurigiria mawinyangia ma atungatiri bandia burabo atigire ikuobia antongurukia magana mana ntereche Shakahola. Huwezi kuchukua mtu mmoja anaitwa Mackenzie kutoka Mombasa alafu akuwe ndio kisingizio cha kuwekea sisi vikwazo. Mtu haramia, mtu mwizi, mtu anaua watu, badala ya nyinyi askari kushika yeye na kuweka ndani, mnataka kutuletea hiyo kutufinyiria. Sisi hapa hatuchasomea hivi vitu vya ujasusi. Ni nyinyi mmesomea. Sio sisi tumesomea hiyo. Sisi si maaskari, hatuna punduki. Hatuna intelligence. Sisi intelligence yetu ni ya kiroho. Tunajua mahali mapepo zinakaa, tunalipua, tunayagonga. Na nyinyi mlipua hizi zingine. Hii mchezo ya Mungatana inatoka wapi? Ende barenda Rais William Ruto araniri na Mungatana arekane na yende kitheriru. Hiyo bilu tunakataa na tunatuma mheshimiwa wetu wako hapa Patrick aende ambie rais wetu, ambie Mungatana kitu yake, aende akapike nao. Kanisa liweze pimiwa, itangazwe mpaka State House, iambiwe mpaka parliamentarians. Kuna mahali uwezi kupeleka hiyo kamba ya Savea. Ambia jirani yako rudisha hiyo kamba ya Savea. Mungatana rudisha hiyo kitu mara moja. Mubunge Patrick Munene na bapete wira nebo ukinyithia ntumweno kiri rais akimenagiria Mungatana ikira akuga ikuruta wira itari na gitumi kagitaka. I'll tell him that hata kama ni private member bill iko na implication because sisi na yeye binafsi aliomba kula akiwa karibu sana na kanisa. And it can't be that during our time ndio kanisa itaumia sana. We have politicians who are idle. Because like my brother Mungatana, that is the highest level of idleness you can have as a leader. Kwa sababu ile kazi sisi hatujafanya. Saizi wananchi wanangoja free healthcare, wananchi wanangoja barabara, wananchi wanangoja masomo, wananchi wanangoja irrigation, wananchi wanangoja stima. Tumemaliza hiyo yote na tukaanza kuregistrate baki ya binguni. MCA Kithinji Saveanwe akiuga ati atungatiri iboba batiri gutumika gukurukia watho bunthe brabo ukonia makanisa. Kama ni sheria ya kulinda kanisa iundwe na wana kanisa wenyewe ndio wanjue yale wanayowasema. Manake huyo Mungatana sijui anatoa audacity ya kuongea mambo ya Christians namna gani na yeye ni Muislamu. Siaongee mambo ya Waislamu na sisi tuongee mambo ya Christians. Hiyo bill unasikia Mungatana it won't go anywhere. It will end up atakuwa amejulikana Kenya mzima, but it won't end up anywhere. But ni vizuri kujulikana na mazuri. Atakuwa amejulikana na amejulikana kwa mabaya sana. Nkiripotera Wero TV kuma kianini kia DC muchi wa Chuka mbeta wa Samuel Gaishima.
Ngwataniro yatumiria Meru ntuku ya narua nibekite muchemanio na kuregana na mendekithia ja watho buria buthuraniri ni Senator Danson Mungatana bwa guchunga makanisa bariuga bwa mbere makanisa yoyongwa na bwayo nithagirwa na mawatho jaria bekite kuthingatirwa baugite kuri na kamiti ya thondeki ni Rais Ruto gutegera mantu ja kanisa na nibwega riboti ukwamba gwikwa werone nkuruki baugite bari na nyonta ya kuigwa uria Rais Ruto akauga Muthurburuki na Rugonoru. Tana thenjire kuma kaunti ya Meru rungura mwaburu ya Meru County Clergy Forum mutajore na aru ibatrimene nikenda bomba kwariria mantu jegiro arorete mbunge ya seneti ni Sinda Mungatana kire mantu jeginja makanisa na nalina mugambo jumwe buthabaki wiba kuregana na waliruru. We are totally in agreement as bishops and pastors here na turugwa tukauga atire tuko reject bill ya Mungatana yetu na ria Jesu. Amen. Ruga it is dead on arrival. Ntukira omba kuthitha gikiega irojo rorokia ageta akarungama kiri Senate akauga nkurealize the mistake I did is fatal as far as this bill is concerned. Kwa inkomo withdraw forthwith. Nethira tukuregari Mungatanari, the honorable thing he can do tomorrow ne arungame Senate na withdraw bill eu nonto kanisa Kenya itio mienda Korea Kenya munene onthiguru na chi pronounce ke manzoja not of course through the attorney general ba kuga bo batikijo lakini itokuenda le mantu moja kalika menya itokuaga no kwa muntu blessings chia kurungama no chamba ndani ya Senate Republic for Kenya kuleta bill kugandamiza kanisa iria Kenya munene onthiguru wangu akuga na go support kana niwe muikiri otongeriene na wendi baona ndi ndiko na mutongerio mugongo akwithwa gita ripoti iria yandiki ni kamitira ya kanya guchunguna mantu ya kanisa. Bere rais wetu nombre gweka jopo presidential task team na eu no tuko tambua nonto ni yejere kire tue ni yejere kire ni athiurukire nde yonde kenda bomba kuthikira natia kanisa kuuga na kwou Mungatana bill it is dead on arrival ekuete buru na tutumbo metekiri nyande kemwe no ntumbo kwithirwa task team etromba nyakunenkanira tumba kuigwa mwicho kugakarata kuma kiri recommendations iria bautu turi pastors na bishops na athenjeri ba Murungu ndene nthiguru Kenya na tatwaugire akiuga thina rere makanisa ni gutigira ati barandikithwa Nairobi wamana bia mebaki siasa ngena na nikithwa kuna kwathranwa nikenda mwanikithio makanisa thwari wenka itwe registrar wetu o kanisa uri o registrar o bia mabiki siasa. Number 2 ke registrar o kanisa arugure desk ke 47 counties tianthiguru Kenya ngogia desk yu nireko ngogia desk yu I kethira ya umbrella jeje ya Meru County Clergy muntu wenthe ogwito Muriuki kana Muriuki ungi uria weta kithirikari ya Kenya wana kwenda ku register mbinguni direct ethirwa chonko ni kuma mashinani bahati tumwandikire tu Meru County Clergy to andike recommendation tuge muntu kulingana na mantu jakoni ndini na Biblia to muchonkona tona na kubua kwa pastor deu nandi ete ajuki maratas jawe aikirie desk ege county ira batutuli to the recommendation kenda tia forwarded Nairobi na ndio ra ukarari Nairobi niyo yamba kujukia muntu yamba mo registry na arugura kanisa ira to muona na mashinani na ibatutu ne nyere kwa kwera muntu winga kanisa nenjethera no tugite uri sheria niyo menya tutiraewa inyewe kuthithio bakomba kwambiria batwi tukuthambia Kenya na rukora bunde bukuigoro makanisa butiru Muthuri Muriuki Oru TV mutiro kangangi. Mukaririgite wa kamiti ya tauni ya Marimanti Bruno Kaimbani atariritie uthondeki buria bwitithitwe na mbere tauni ya Marimanti hakika werone eje ni mirandi ya thirikari nene na thirikari ya county nkuruki Kaimba haugite kuri no batu bwa ikaro bya muingi kuthithika mbere ya murandi munajuthithwa Paul Kabithe ni agututariria.
Urimo karigiti wa kamiti ya tauni ya Marimanti bwana Bruno Kaimba urakiaria kunditwo na urugo iguru ria gwakwa na gwikirwa rami kwa tauni ya Marimanti murandi uragombite kwanjiria ara Bruno rite thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gutigira bahati kuthungira bakiuga abura ibaba gwa tauni ino na batwira ogo bata kumithuganiria. They better shame on them. Shame on whoever thinks no korotho atakorotha. Shame on the county government. Yago papo to be doing this, to be fronting this development, yet they are lead boys. Yani na antoba kuona ni ara maendeleo makarodhero. How dare them na bena resources to nyamara iroyo huko, which is within their private. Na batiomba wekera anto roje taga tindo ya kurema tiko na bakaua ye bakorotha ibatoni bakorotha ngibamba ke bawara bwende uya kona ni county government ikorotha nikenda twetegia. Agiuga murandi uyu ukianjiria kamiti irathure batamba kuthungurumanwa na antu baitirwa gogu na kwirwa ibo mbuto ya kurugamira tauni ino. Tuama kuendelea mataru through public participation. Kurawa karikire ni DCC etire antu bake badatu bana banana kuninga na compliance ya gisiasa bati gotongoria bora bwanto bungwa bora ntongorere titacha na rira twathire tutai invited itu engatirwe kuenga totokero tutire to mushemanio takam de tonu yare mtu gutarudo public participation na kuma gutwandikie barua tachaman committee ni andikie barua ya kuregana na mantu mara mareruo na mama kurudho antu batagusishwa wanakinyoga ethera mantu makuruthi matu twendete nkeruki na matu rwerete lakini makerudho mabateri kurudho na njira ira tukwera watatongoria nikia tuba kwera antu betu imbieno kwendelea na kenda tuthiania na maendeleo. Uruno ngurukia kiwa kamiti ira yathurirwe ya kurugamira tauni ino ibateanirwe thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nuntu bwa siasa. County government it's stolen the show. Were mtu yene ino tubata kwenda to involve no tuba petty politics tutsiaza tori ikwaga totoragia bage papota iba dismiss leadership yantu. How dare him na tomba ko dismiss otongo de bodure nantu. And instead akawawekera board to work for who? For him. But then bakawera for the people. Kethe atantu abadhurirwe. Ikagitani waku Bruno atariritie. Kurigari kyo tweka terere. Barendo twakira thoko. Kathoko kanini kamilioni 60 kinya 80. ESP Economic Stimulus Package. Enu etumba kwa ina resources chumba wakathoko nene. Yeti thoko yetu era ya bangiro kuma Nairobi niya uketa for 800 people users eno ni anto magana maire eno bakwenda waka kaba wakirago doko ya anto magana maire yakwe ikaga ni utility Marimanti kana Tharaka torenda doko tabora na twena map twena drawings ili kuonania bora ko bange tona bango oreo lakini nto bakwenda kura. This is indeed budgeted corruption. They have budgeted to steal from the people of Marimanti, Tharaka as a whole. Nkiripotera Uru TV kumantereche Tharaka thokoni Marimanti Mbitu wa Paul Ogwa Kabithe. Wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Banki ya NCBA ni thuranirite kigomano kia mwanya kiria Kenya baria bachokirete kuma nthiguru ciao mekenda kuba motungata za mwanya za kuthegeia moturo jao. NCBA yumbithitie kigomano giki gukurukira ngwataniro na Chams Media. Round of applause, ladies and gentlemen. Meal card. Reach out to me. I'm seated just there. I'll give you a deal as well. Thank you. $1 a month only. We're here today at the Daring Returnees Forum organized by Chams Media in partnership with NCBA, where we are engaging with a unique category of our diaspora, Kenyans in the diaspora, those that have chosen to return. At NCBA, we believe that there are three elements of banking Kenyans in the diaspora. One is helping those who are immigrating. They have a unique financial need about how do they organize their finances and so on.
of course, those who are there, and we talk often about remittances and what have you, and investments, but also uniquely the ones that have returned, the ones that have now made the choice to come back. And so today we are engaging with the returnees to showcase what we can do for them and how we can be the banking partner for their financial needs. I lived in the US for 20 years, and this kind of a forum I feel is important, so we can reconnect, we can talk to different organizations, even the banking industries, to see how we can improve relationships. When it comes to remittance, personally I used to do a lot of government bonds, and I think the challenge that was there, I felt that sometimes the interest rates that we were offered by the banks were way below even what the central bank regulations are. For a long time, the diaspora has been equated to remittances. But the diaspora is much more than just remittances. They are skills, they are technology transfer, they are philanthropists, they are co-workers with us in developing the country, they assist us in the democratic processes. So there's a lot more to the diaspora than just the remittances. So this is an exciting forum where we are looking at the returnees, those who have dared to return back home. How have they returned? What did they find? What are the challenges? How can we make the process better for the returnees? Waindia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Au no twakinyira muthejo anteto chetu cheru thithatu tuchemanie rujo okaire the mwanusu beta Maureen Kinya mona ndio Mathithio Purity Richard. Good night.